بله امين ها ابي دستي بكن حتى جبو حتى بقول تما شبانا رخويا بك مجارة ما ايش في بتشك ويجاية وتبل السياسة يعني تدي قالك جارات بيجن يعني خطاب للسياسات كي السياسات بحث يعني بيجاري السياسات نابيجن اما بيجاري وجاي بيجن لي اوجي ديسا غريداي سياسات ما كردايا وحبونا ما كردا وكاركتر وشخصيات ما كردايا سلاف جبوها هميان او كاسي كو سلافيت كت مجار او كو ام بيشبريا دجمنكي مازن دكن دجمني ماجي وقت تمام د چیروکی خوش بيجن ماركي چار سريه ديوك يعني چار سريه وي هنا فارس عرب تركن دولتي دنن مخابن قالك هيزن ما كردا هنا بيجن هيزن سياسي الشر وخوينه بيفت شكي نزانه جيانا وان موتور وان لسر خوينه دقر هنا كيدن جيب آوايا كيدنن كاسكي حطانها من نديتيا بارتيا ككردي أو قاصد الإيشي ويجاء زماني كردية زماني كردي ويجاء كردي بيش دكافا بدسته هن كاسن كو كذب شوتي زماني كردي وأدب كردين لمن نديتيا مثلا ببيجن أم أزي هدي بيدورم ميناكك بتشوشك ميناكا بتوچك چه دبيجه بككا اف سي او سي سالن شردك خوينه درجينه خوين خوينه بيفا تشتكي دكا يعني خوين رجادنه بيفا بككا بده حزارا غريلا كشاندن سري چيه زانينغان درخصن برن سري چيه قالوا بككا حتى انها چند خورت چند كچ شاندن زانينغه امريكا وكندا واستراليا والسويدي لزانينغها خواندن كرنا بپرورده كرنا ببيجن بلا قرائلان برسبا مبدا قرائلان مي كشاو برو بهرس دا آخر ببيجا كاكو ببيجا تا چند حزار خورت و كچ برنچيه خويناوان رجان شهيد كرن و تا چند انسان شاندن زانينغهان تا چاندن اکادمیین راستی نوک اکادمیه تا ایل اوروپا گوتانی ناویوان اکادمیه و انستیتوتینه لی نتشتکن که ببیجن بلا قرائلان سرکردین پککی ببیجن ما چه خواسته خورد پرورده کرن ما چه خواسته پرتوک چاپ کرن پککه چند مموزین چاپ کرنه حتی آنها مموزین قرآن کردایتیه قرآن کردایه بلا قرائلان برا جميل بايق برا دوران كالكان وصالح مسلم وإيدن سر كردين آبوچيان وباقي ببيجن كان مموزين وچاپ كرنا حتانا أمي حساب ورا ببين أم ملتي كردن أم خورتي كردن أم زاناي كردن أم روشنبيري كردن خواندواني كردن أم في حسابي بباكا كيراد بينا وحتانا بازدا 20 هزار إنسان دا كشتن لو چقاس كتاب چيكرن هونه چاوا پیشبریا ترکا بکن ترک نتنه سلاحه ترک نتنه او ترک خالته ترک ترسي ترک نظام چیه نا ترک کلتورك ترک تاريخك ترک كتابن ترک علمه ترک زانينه كنت تاني بتفنجي وكلاشينكوف بري خو بدي تركات زورا تركو نابي تزورا تركاب كلاشينكوف تاني نابي قرايلان مجيجي لازمه كات تشج مجيراتكي اب 20 سال خطاباته چه تعداد یا گوهرتن خوين رجاندن داعش يجي خوين رجاند يعني اوان ندشتكي زحمته بچك سلوغان برقونكي هبن سلوغان مزن هبن و كسين كو باوري اوان بفان سلوغانا بيب حزاره جتاليا دنياي هاتن تبل داعش يبون ما داعش چبو تبل يبون خوين اخو رجاندن يعني خوين رجاندن تشتكي مزنه شاشيه هري مزن خوين رجاندن پره نزانيه هري مزن شهيد پرن نتشتكي باشا وايا وارا بلا پاده پککی ببیجه او قاسه
لأوروبا بمليارة بريتا هنا تشد كيش زانينا كردار انستوتي افت كي كا انستوتيتا ناف انستوتينا كا اكاديمي ناف اكا واب نافاناجي حرماندن استثناء كيف بيجم شوف مروف بانصاف نبا افايا كوفارا ليكولينا كوفارا ليك اوجي ديسا نبهش منديا سركردين بككا تشيبويه نا او بهشمنديا كسن زانا و جيل و دلخواز زمان كردينه ليانا او انستوتي او اكاديمي حمو جيكو خلقيته دا پرورده بكن و بشينن نافاشر نتشتكي زور اف برتوكانا مليار و مليار لي ناچن لي جواكي دگوهرن هند بيجن زمان و شورش و شورش و شورش او چه شورشن وانا چه شورشن زمان خو حتانا و ناخبن زمان فرمي ايوال حتانا نكردية لدركي نكردية 33 سال شهر والا شو هل بات از فيد بيجم نكو بدك تشيتره يعني از ويجي بيجم روب انصاف با بدك جي بريوي هنا ويانا كجي بارتيا طلباني بارتيا مسعود بارزاني او جي بريوان هنا وبرن وزنجينن وهرتش دستوان ده قال اوروبا چند بلا بيجن چند اكاديميه وان هنا دزانينغا هذا چند تشتي وان هنا الفرچه كرنا چند واشان خاني وان هنا لاوروبا كردين اوروبا كردين دياسبورا الهبدو كوم دكن ودبيدا ورن کا کی چزانه کی چنزانه ام وانتشتانا بدن و بخوینن بنویسن کتابا چیکن جبو کردا تاریخا کردا بنویسن چند هنه وانا چه قاسنه هیچ اف برتوك از وقت ميناك ببيجم الحديقة الناصرية في تاريخ وجغرافيا كردستان من فارسي ورقراندي من فارسي ورقراندي الهرما كردستاني تشابو از بيجي نحسيا من نظامو تشابو يا تشاب نبويه خودیه وشانخانه نگو ام دو پرتوکاج وی جامری را بشینن اف پرتوکا ما ورگراند جبو ما ورگراندیه هلا تو دفج مافي تأليف برده دفج مافي نفيسكارا برده ببورن تلفون او كاتبالي دفج مافي نفيسكارا برده ليه بچك ذوق لازمه ذوق يعني دانوستندنا مدني دانوستندنا بچك ام ببيجن حضارت ده شارستاني ده هبه الوف جاندوست فلان کس بیوان کس سپاس مالا تا آوا ما پرتوکا تا چاپ کر و ما پرتوکا جیش تر خستیا ظرفه ام ببریده به پوسته دشینن او جی نکرن او جی نکرن از نابجم اوا کدکه و نه اش خورابو مچيبو اوا از به روزان لسر دخبتیم بچعب خوا کور کرن از دنویسم چیدکم از به پرتوکه دینم وردگرینم جبو تاريخ ملت كردان نه تاريخ باوي منه نه تاريخ مالباطا منه تاريخ كردستانية تاريخ مسعود بارزاني يجي جلال طالبان يجي فلان وبيفان اهم ويانا نا امنه ما هم ويانا ليه هيك تاو از كيما تشمه نتشتكم كلا دمدمي افايا دنوتو يكيدا لبوني تشابو او جاز نبي حسيام جارك جاميرك رحمتيه دلسوج مرغو بردوكا تشابو يا هام وبحزارا تشابو والله هاي مجيتنا هاتم از هاتم اوروبا من اوروبا دي 2000 صار 2000 يعني بيشتي نه صاله از هاتم كتابه خدي لسر دانينا حيشت مارك 4 يورو نيسا بحزارش خرف روتنا او كرنا بري كوم كرنا جاندوس الدرهاني الكوبانيه موري قاد فروشه دكانا فتكا رزقي خوا بيدر دخل ها بفي مجي هنا شر تركابكن وبفي مجي هنا دولتا افابكن وبفي مجي قندكي هون كارن شيكن بفي مجي بفي رنجي نرب قندي هون شيناكن هون كار ببن مختار نسروك دولت برك نفيسكاري ما كرد هنا بعربي دنفيسن خوشك دنفيسن باش دنفيسن ام دخوازم وان بكن فقرين زماني عربي فقرين زماني عربي تشاوان فقرين زماني كردي بورقريني دوي جروب هبن دوي
سازی هبن خودی ورگیرا درکوین سازی پرتوکه درکوین شرمج بو کردا شرمج بو کردا شرمج بو پککه شرمج بو پیده شرمج بو ینکه شرمج بو جعرکه شرمج بو وان وشانگرکی ترک وشان خانه که ترک وره ببیجه که از وی پرتوکه جعربی بکم کردی بو وشینم کردو خوینه تدرجینی مجی بشغلین بری تو خوینه برجینی خوین رجاندن داعشی دکه داعشی دکه القاعده جی دکه بله القاعده جی خوین رجاندن دکه یعنی خوین رجاندن نتشتکی سربلندیه که گوتو بیش از پارتیا شهید هم از پارتیا گورستان زیادت کن فرد کن گورستان شهیدا لحر داری او گورستان کارن چه ببن گاوا گو کارستاد چه ببن یعنی اف پرتوک وقت مگوت وشان خانه ترکا چه کر نه کردا وشان خانه کردا هنه وشان خانه کردا لترکیه هنه لاسطنبول هنه لآمده هنه لی مخابن او وشان خانه از ویجی ببیجم اوه شش هفت کتابه متشيبون یک جه ماموزینا کردیه یک جه ایدنه یک جه ایدنه یک جه ایدنه قاشو پیمان جه هبون وک یعنی آغا دانستندنی خواه ای آغانه نابیجه که هلا ام نویسکاره ام جیره بیج پرتوکا تا چاپو مزگین عملته پرتوکا تا چاپو اشتره اف 10 کتاب دوی تل پیوی بگری قربان حیران تلفون خوالبروی سست بکی پیس بکی تجبرگو او آغایت تجی آزپی تقول ده آزا پیل بروی یعنی او مجی آغا هند سریوی ده اره بویا وشانگر اره گهای استانبول اره گهای آمده لهین آغاه تا بچوچک دبینه تجاره دنویس ما تچی تا پچک نویس کاری او چی او جها خدای وشانگریه اف مجی تبا تنابه مختار گندکی دولتا تا چی نابه تو دجمنه خواه نکاری دجمنه تاویر سر تبا و کچو خورتی تا بده کشتن و تا ببه سر چیه نوالان و ایش نافتا در کفش و اوجی وقت با حتی حنکی خواه پیدکی لیت وک وی یعنی تا مجیه تا وی وک هفن پشتی 6 سالان از رادبم دبیجم که ام چه حساب خواب کن ما پیمان امضا کرنه دبی دین دبی هار دبی خیرته حساب فهمت که انسانی که شهرستان تل 100 ساله بیست و یکی دیجی تپرتوکا چاپ دکید واشان خانه چاپ دکی نویسکاره که کدا خود آیته ماس ندایته شیر ندایته گیاش ترنانیه یعنی گندی اگه هیک خود تینا گند تینا باجر دفروشه پره خود استینه از کتابش ترچید کم کتاب از کتابش ترچید کم شب و برو رودنم چابی خود کرد کم دبیجم جبو اف کتاب درکه تجبو علیمه بکی اجی بجین از ویجی ببیجم اف فرهنگ خواه بویا کردین ها اف فرهنگا فرهنگا دن هبو فرهنگا کردستانی فارسی کردی بو من کر ببور فارسی بو من ورگرام کر فارسی کردی بلی از بدم وشان خانه نو بهاره 2 ساله تمام لجم ناویم انستیتویش خو انستیتویه وقت انستیتویه گوته الالمانیا انستیتویه نظام کی و کی لدریدن انستیتویه آمده 2 سال الجموان ما و برسوه من نادن و اجوانه دنویسم کاوا چاوا کر فرهنگ چاوا بو های وانجا داوی از عاجز بوم از هرس بوم ایدی تعبیم برهمه که من نویسان دیا چکریت خوازم چاپ ببه دبی ام چاپ ناکن و روش و موش و نظام چه روش هیا خوینه برجین روش هیا کلاشینکوفا بکرن روش هیا دوشکا بکرن فوزه و جعر و زقومه بکرن روش هیا سيبا مرن هبه بس ليه روشنبیری هش فکرن مجی پرجرانینن ما چما به چاپ بکن هرتش رحته هرتش کشتن و مشتن و فلان و بیوان و جعر و زقوم کش رحته هم دکارن بکن لی ام نکارن مجی خواه بچکی وکن اف ماموزین کدا منا صالایه 600-700 روپله
لكردستاني تشيبو الهريما كردستاني وشان خانا سبيريزي وشان خانا سبيريزي تشي نتشي صاد حبي امي بدن تا صاد حب صاد برتو تمام صاد حبي بدن من باشا يعني ازنا بدو برا ومرادم بس دانو ستندنا مدنا بهفدا وقت نفيس كارو وشانقرو فلان وبيفان كام تشاوان ام كرد تشاوانا وچما ام ازاديت خوازن ام شورش راچيتو ام كدولت ابابكن كا امي تشاوا دولت اباب او وشان خانه الهريما آزاد ا كردستاني چابو باشا 600 روبل 700 روبل بنيرن ها آوایا 693 روبل وستاندنك متبيرة ديا من جنا خود ديا نزاروكي خود دينا خجوان ددم آلي ود دزم دنويسم چعبه مديشن سري مديشة وأز چم باري خود ددم 150 يورو جاركي مكتبة كري بس جبو ببا جيدر جيره 150 يورو كتو يعني شيء بسيطة ليه مكري از خود برد وستينم اف كتاب بشتي تشابو من نادي جوا شانقرد بيجم كاكو نبيسكار شاعر او جي كاو كتاب تشاوابو والله كاست نبينا كا تشاوابو فلان بيفان جيروك جوارا ذهنكي بچكي فرا ببيجم جبوهن زانبن كرد مجيه وان تشاوا وچما بسرناكفن چما اوقاس خوين درجين اللي بسرناكفن مثلا نخوين رجاندنا اوقاس خوين مرجان ترى سيد 4 دولت هذيك لام نكار حتى انا تشتكي بك چما ها ناخو تشتكى دبرده ناخو عيبك كيمانيك هي اوات چه نجم درد كمن اجي نزانم بهر حالي وشانگره ما پرتوک جمره نشان جارکی گو کیلو به 5 یوروه بهای مگو بشینه 100 پرتوکن هر یک کیلو که 500 یورو از بدم ته اجل في اوروبا بلاد كم عالم لبندين اجبرگو كتاب ناگين اوروبا اجبرگو زحمته وشان خانه ملورتننا نشاند تالي ما جو بدل فلان بشتي كنجي قانا من كتاب اشترى ببيجم 2016 حتى 2016 10 سالان او برتو للدهوكي مانا وچونفر وچونه هولير وسليمانيه تالي بيس حبجي مابون من انين باور بكاي افيتني بون اف بسر درجيا بون جمالي بون توز قرت بون يعني معدي ما روجل هفدكت بيس حبجي مابون اي دو كود چون كاس نزانه حيشتي حبجي چوبون بيس حبجوان برتوكا مابون وقهانا من نقهانا من مچو آنين از چو مهوليري ما آنين باشا او جي چو از ويجي ببيجم بار بو بيرار بو چو مهرما كردستاني فرهنگا كي از چه دكم فرهنگا يوسف دياديم باشا الخالدي يكي فلسطينية بري صدو بيسي صاري جامعيكي عربة جبو ما كردان پرتوكاك چيكر مجي ديد پرتوكاوي هيجا فرهنگاك هيجا قالك بيوي خوشك تيده هنه ما كرمانجي چيكر كرمانجي ما چيكر وما بالوشان خانة داراي وشان چيبو او شخصك نه حزبه نه بارتيه نه دولته هر وكي وشان خانايا ميدن إلى باكر نا حزبن لجاميرا خود وستينن هناك دانو سندن اوان تماما باش هناك جي دانو سندن اوان براستي جي نت دانو سندن ازوارا بينا بفيجن بي او چه اها فرهنگ افرهنگ بري 130 سالي چه بويه 120 سالا چه بويه 1893 بعربي بورنم مال كوبو ميشاري بعربي يوسف ديادين باشا فلسطيني جبو كردان افرهنگ تشيكر فرهنگا كهجاية حتى نها كردان چاپ نكريه جارك الاسطنبول چاپ بويه جارك يجي رحمتيه محمد مكري لبيروت چاپ كري وهو اجي چون مخاراكر چون وزارة روشنبيريه وزارات جوان و روشنبیریه مجوان راو پیشنیار گوت ککو فرهنگا كفيرنجي هاي حيفا دبي ديسا تشاب بكفناف كردان ومن لقال مالباتا الخالدي من لقال وان الخالدي متيكلي شكر لقدسي از بسروكي مالباتي را اخذيم لماساتشوتس لامريكا
ئزن دامن دەستور دامن و پەلەک نویسی و بخەتا دەستی خۆی و گوت ئەم دخوازن چاپ ببە و گەلک سپاس ji bo we û em ji bo vê dilxwaziya we. Wezareta Rewşenbîrî cewaba min da got em nikarin. Nikarin. Hûn dikarin Nansî Hecrem bînin. Hûn dikarin pera bidin navê wê çi ye lo ew Meyad el Hennawî ji bo wê stranê bibêje gişî şaş bibêje. Hûn dikarin pera bidin filan û bêvan û bêvana wan hunermenda û biraqisin ji we re hûn nikarin vê ji bo we ye ne ji bo kesekî din e hûn nikarin vê çap bikin. Tu wezareta çi ye? Tu wezîrê çi ye? Eybe navê we wezîr û wezaret be aslan. Hûn wezaretin wezaretin rastî hûn wezaretin. Henekê xwe bi me dikin ya hûn bi xwe dikin ya hûn bi dinyayê dikin. Wezareta Rewşenbîriyê ku tu nikarî pirtûkekê çap bikî pirtûkeke hêja ye heta tu bê bes. Ema neeybe. Ez ê çap bikim. Ne min hûn bin, ne minneta we be û ne wezîrê we bin, ne wezareta we be. Ez ê çap bikim û ez ê derxim û ez ê bela bikim. Bi perê xwe. Bi perê xwe. Yani Kurd û tu dikeve qara dewletê û tu dewleta dixwaze. Eybe lo. Dewletê çi halê çi? Ji bo çi dewleta bixwazine? Bindestî zêdey serê me yî. Zêdey serê me yî. Ka bêjin, hûn jî bêjin. Hûn çi qas kadroyê we ê xwendevan li vir hene hûn dişînin Ewropa ji bo ji we re lêkolîna çêkin û tişta çêkin. Ew qase destxetê kevin li Ewropa hene. Li mûzexana Berlînê, li pirtûkxana Berlînê, li a Lîdinê, li a her derê li Ewropa gişî ew qase kitêb hene. Bişînin lêkolera lêkolînera bişînin bila têkevin van mûzexaneya, têkevin van pirtûkxaneya binerin çîmed wirde heye, dîroka me çi ye? Em ê çawa xwe nas bikin. Em Kurd fêr bûne xelk behsa me bikin ser me binivîsin û tarîxa me ji me re. Em jî tembelin, em ê rûnin, em hîn ê berê ne. Bihar bê em ê herin zozanê. Zivistan hat em ê dakevin germiyanê. Ji vê pêve serê me de tin em, koçerê berê ne, mejiyê me ê berê ye. Yani her tiştê me ê berê ye. Tu bibî dewlet jî dimînî ew mejiyê berê. Pêşkeve piçekî. Erê me ya de bicilê Kurdî û me ya de bicilê nizam çi û Nansî Hecrem û filan bêvan. Yani em ê dî fedî dikin van tişta bibêjin. Em ê dî ar dikin. Bes et bêjim çi? Et bêjim ê ku azadiyê bixwaze, ê ku dewleta bixwaze, divê berîgişî mejiyê wî amade be ji bo dewletekê ava bike. Meciyê te ne amade be tu dewletê ava bikî. Dewlet ji bo çi dewleta dixwazî? Ji bo çi tu xelkê didî kuştin? Rûnê ciyê xwe de rûnê û xelas. Madam tu xwedî li zimanê xwe dernakevî, xwedî li zimanê xwe der. Tu dikî ji bo çi dewletê çêke? Tirk berê hene dewleta Tirka heye û ziman ji te re ne gelek muhim e, he? Pekeke, ziman ji te re ne muhim e. Dewleta ji bo çi dixwazî? 40,000 30,000 insan ji bo çi didî kuştin te? Madam ziman ne ew qasî girîng e ji te re. Memûzîn ji te re ne girîng e. Bila PKK bibêje wek partiyekê 30,000 insan da kuştin lê çend memûzîn dane çap kirin. Eger vê bersivê qereyê lan bide min, ez ê bêjim ser serê min, sola tel ser serê min. Eger bibêje min çap kirine, heger bibêje min çap kirine. Çi qas xortê me te dane kuştin, çi qas keçê me li vir û li wir û li wir li her derê, lê tu yek memûzîn te çap nekir. Te çend cizîrî çap kirine? Te çi qas CD'yê folklora Kurdî berê kevin çap kiriye? Te çend grup û tîmên mûzîkê ê mezin sîmfonî li Ewropa ava kirine? Nizanim. Ez ne çarê zanim, ne pêncê zanim. Çare çi ye? Yani wexta ku tê pirsîn çare çi ye, ez bêjim çare çi ye? Ma çare ez birçîm ez bêjim walla felafela bixe çare. Yek dipirse. Çare dû dirêj e mesele. Mesele divê mirov yani piçekî xwenas bike, xwenas. Em hîn xwenas nakin. Em Kurd hîn xwenas nakin. Em nizan em çi ne, em çi dixwazin, berê me li ku ye? Yani ez nizam zêde çi bibêjim? Ew pirtûk
از نابێژم ji ber ku ez nivîskarim rewşenbîr ya filan bêvan ez vê tiştî dibêjim ez vî tiştî dibêjim ji ber ku em bi rastî wek Kurd em ne divê serdema xwe de ne em ne serdema xwe de ne ka serdema me serdemek hîcar em ê berî em bigihên xwe bigihînin Ereba û Tirka û Farisa ka em ê heta kengî xwe bigihînin wan em henekê xwe bi wan dikin ne em henekê xwe bi wan dikin şev û biro Kurdê me divê Erebê qûm bigû waye ne we waye Tirkiye teres Firsê nizam çi henekê xwe bi wan dikin baş e ew Tirkiye tey teres tarîxeka wan heye pêgihane Viyana tarîxa wan a xwînê be te jî a xwînê ye lê te boyê xwîna xwe tiştek jî nekir mal mîrat Tirka bi xwîna korejandin xwîna te ya korejandin xwîna me ya korejandin xwîna xelkê ya korejandin gihane Viyanayê û niha dewletekin li ser niga sekinîne û reqemekin henekê xwe bi wan meke henekê xwe bi xwe bike li xwe bipirs li xwe veger Erebê qûm bigû Erebê qûm bigû ê ku mîza devê vedixwin 1400 sal şaristaniya wan heye bi milyonan kitêbê wan hene mejiyekî wan heye zimanekî wan heye gelek tişt zêde kirin li şaristaniya dunyayê te çi kiriye te ji min re çi zêde kiriye li şaristaniya dunyayê ji xêrî penêr te çi zêde kiriye û ji xêrî niha te berê penêr çêt kirin tu niha goristanê şehîda çêt kî bibêje te çi kiriye te henekî xwe biqas dunya dikî li xwe veger li şexsiyeta xwe veger li şaşiyê xwe veger eceb çima ez paş ketîme ew qase milyonim ew qase insanim em nikam ne dewletekê çêkim ne welatekî çêkim çi mesele ye bi her halî mesele bi rastî jî mesela me Kurda meselek zehmet e û ez bi xwe bêhêvî bûme û tiştê kiryarê ez dikim îndîvidûelin yani ez bi ji xwe re bi tenê dikim vê qamûsê ez ne mihtacî wezîrê rewşenbîriyê Kurdistanê me wezîr û wezareta wî bi du quruşan nakin gava nikarbin vê ferhengê çêkin Partiyê Kurda di firingî nakin du qurşî nakin ku nikarbin memûzîna çap bikin memûzîn lazim hûn memûzînê têxin her malekê hey bêhiştin û memûzîn divê di her malê wek Qur'anê di her malekê de Ereb çima pêşketin Ereb Qur'an xistin her malekê camî xistin her gundekî ti çitkî suretan belat kir ser di awan de red kî suretê serokan û merokan we bi wan sureta we dinya fetih kir we kela fetih kirin û her tişt temam bû ew e jê hatîbûna me jî ew e me sureta bilind bikin û bireqisin û li tembûrê xin ev e kesek bi vî awayî pêş neketî kadroyê me kadroyê sîlehin kadroyê me kadroyê partiyan e kadroyê me kadroyê me ji zû de dibêjim ez hatim Stenbolê sala 1900 nizam çi bû min got gerek gerîlayê me yê wêjeyê hebin gerîlayê wêjeyê ne tenê êtifingê rakin êtifingê rakin hene hezaran e û camêrin û xwe didin kuştin û bi şeref ji her kesî çêtirin bawermendin û xwîna xwe dirjînin lê mixabin ê ku wan bikartînin netimejîne heyf heyfa wê xwînê ku bi destê van dirjê ku ji bo wan dirjê ne ji bo tiştekî din hûn nizanin hûn di şkefta de dijîn mejiyê we yê şkeftê ye ê nizam çi ye je'r û ziqûmê ye dest bidin insanî fêm dikin bidin insanî ku ji vê meselê fêm dikin ez zanim li vir bi hezara dukanê donerê û monerê û filan bêvan ê we hene lê çî weyî kitêba heye hûn donerê yanî dawetek tune ku hûn pera tê de nadin hev bi navê heyva sor û meyva sor dawetek tune ha li vê Ewropayê bibêjin kîjan dawet we pere tê de nedane hev ê hûn wa pera çi dikin çi dikin ji wa pera pê Kilaşinkova dikirin roketa dikirin yanî ev e hew mirin û kuştin û xwe kuştin we dewlet çêkirin we dewlet çêkirin mizgîna min we dewleta we pir nêzik e dewleta we jî tenê goristanin wekî dî tiştekî tune mala we ava ê gulmuk darî kirin heta niha
بمين دخشي ده براستي ده هندري بدا قالك تشتهنا يعني مسألة عفريني وما عفريني وهذا الدرك هذين أو بري وجبوه يا معاجزا وجبوه حموت اشتيا معاجزا وكركوك يجي وأفاياجي وقت من قوت يعني الشرط قلت بخوازي أزادية بخوازي هنا أو شرط لباتتنا تا أو شرط بيك نانينا أزادية نخوازة دولتها نخوازة وي شرطي بيك بينا تشيكا تشتكيش بوخوا ها يعني بنجهك خرط آوا بك ودور السر آوا بك تل سر خوي آواد كيل سر آوي آواد كيش خوي بك بهرفه بنجاتتنا جفاكاتتنا مجيتنا عقلتنا هستنا وعاطفة وهو وخلاص نيس بخاطري شاف باش مساري وايشان واز بهيفي مكو روجا هشياري ما به